हळदोण्या नॉन पोल्युटिंग उद्देगीक प्रकल्प हाडटलो म्हण हळदोणचो आमदार आनी आयडीसीचो अध्यक्ष ग्लेन टिकलो उलयलो. गोंयचे इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारके ना त्यो जाग्यार घालतलो म्हण ग्लेन उलयलो. हळदोणा कितल्योश्योच पडीक जमनी आसात त्यो दुसऱ्यांनी घेवचे पयलीं थंय उद्देग हाडपाचो ग्लेनाचो विचार चल्ला. Industrial Minister, I will take up the issues. But one thing I have in mind now, having such huge place in my constituency, which already put a note in my last tenure, and I want to come with a non-polluted industry here in my constituency. Having large lands, over here, barren lands, conglomerate lands. So before somebody, honestly comes and put their hands onto it, and what is happening nowadays. So I want to create job for my youth. Unemployed will get, everyone cannot depend on government jobs. So I'm trying to get some in my constituency, and which I just in fact was making a study of the industry. There are about 22 estates in Goa. So out of that, there are a lot of infrastructure which I've got phone calls. We have been totally neglected because infrastructure. If you have to encourage industries and a lot of people which come from outside into our state, having all the as per the charter citizen, which is very which favors any industrialist to come in here. Infrastructure of a particular has to be good. We have to give them all the benefits so that the working becomes better and more industries will come in. So I will meet my managing director. I think Mr. Joshi is at the moment, and he said he would brief me. In fact, I just met him this morning. He said he would brief me. After brief, then I will take a call and get the things moving to the best of my ability. नावेली हाऊसिंग बोर्डात रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग चल्ला ते काम आपणे पास करून हाडिल्ले मात वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून जावंक पावले ना म्हूण थंयचो आदलो आमदार आवर्तान म्हणटा. हे सगळे काम चालू जालां ना हाऊसिंग बोर्डात. ड्युरींग माय टेन्यूर आय हॅड पास्ड इट. म्हाका ते इलेक्शना पयलीं करूं मेळना कित्याक 1 month कोड लागलो. सो त्या दिसार म्हाका तें काम हातीन घेवपाक मेळना. एंड टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें हॉट मिक्स स्टार्ट केलो आहा. ऑल ओवर, नॉट ओनली इन हाऊसिंग बोर्ड म्हणजे आख्खे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जालो आहा. इन हाऊसिंग बोर्ड nearly 6 kilometers gutter work केला, न्यू गटर वर्क. सो न्यू गटरूय जातले हाऊसिंग बोर्डान प्लस रोड. And total Naveli constituency before rains, all roads will be complete. Sewage line they go almost complete. Just small areas, totally complete. The Magi connections will be. Plant is almost ready. So one of these days, I'll with Honorable CM, I'll start the plant. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी सावियो डायस. खारीवाड्यार दर्यावेळ उदका बरोबर कोल पार्टिकल्स येतात. पुराय दर्यावेळ काळी किट्ट जाल्या म्हण लोकांच्यो कंप्लेनी आयकून प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दर्यावेळेचें इन्स्पेक्शन केलें. तांच्या बरोबर आयिल्ल्या महाराष्ट्राच्या टिमीन थंयचें उदक आनी रेवेची सॅम्पलां व्हेल्यांत. टेस्टी करून कितपत प्रदूषण आसा तें खंय कळटलें. मुंबयच्या अल्ट्राटॅक लॅबान खारीवाड्यावेले दर्याचे उदक आनी रेवेची सॅम्पलां टेस्टिंगाक व्हेल्यात. दर्यात कितले पॉल्युशन आसा तें पळोवप चल्लां. तो सॉइल और वाटर सैंपल टेस्टिंग. तो कुछ मतलब रिजल्ट उसका रिजल्ट अभी कैसे लैब में जाएगा. सिर्फ सैंपल लिया. हाँ, सिर्फ सैंपल. मुंबई में जाकर उसका पूरा टेस्ट करके फिर ये रिपोर्ट हम लोग एमपीटी को सबमिट करेंगे सर. हमारे पास अभी पूरा सी वाटर का हम लोग है ना एक्सपर्ट, तो हम लोग सी वाटर का सैंपल कलेक्ट करके यहाँ का सेडिमेंट कलेक्ट करके फिर हमारे मुंबई में जाके लैब में पूरा टेस्ट कब तक मिलेगा ये कुछ मालूम पड़ता है. ये हमें आपको थोड़ा तो मालूम पड़ेगा. हाँ, हम लोग 1 महीने में पूरा रिपोर्ट हम लोग एमपीटी को सबमिट. या दर्याक तेकून एमपीटीचो बर्थ कोल हँडलिंग करतना कोळसो उदकात पडून प्रदूषण जाता म्हूण लोकांक दुबाव. मरीन पॉल्युशना बरोबर वास्कोकारांकूय एक कोल पॉल्युशन नाका जाला. दुल्लान तांकां नाका जन्म जाला. Send one party from Bombay to check the soil and the water, and if they check also they will find something. But at the same time I would request the MPT to check the houses and see how much air pollution is there because due to coal inside the houses, because this is what we breathe here. They should also check the health of these people staying here, because everybody is suffering from something or the other, and the cause will definitely be coal. So I request not only do what is small thing, but go to the root of it and see how people are suffering because of their business over here.
एमपीटीच्या एक्सपान्शनाक लागून गोवा स्टेट कंट्रोल पोल्युशन बोर्डान आता 26-28 एप्रिलाक वास्को सुनावणी दवरल्या. ह्या पयलीं सुनावणेक लोक सुमारा भायर जाल्ल्यान बसपाक जागो नाशिल्ल्यान सुनावणी धुकलची पडली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वास्को असले इन्स्पेक्शनां पयले फावट न्ही. इन्स्पेक्शनां जातात, मात सुदारणा जाय सारकी एक्शन कोल हँडलर आनी ट्रान्सपोर्टरांचेर कोणूच घेना. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.